Qabel DNCE, Jonas Blue, Chainsmokers u Ray telaw fuq il-palk ma' jestusa l-Live of MTV 2017 il-ġurnalisti li nataw dettalji dwar l-ikbar kunċert b'xejn fl-Ewropa mill-organizzaturi. Madwar 50,000 persuna mistennija joħonqu l-fossos tal-Furjana nhar it-tlieta 27 ta' Ġunju u din is-sena ir-reklamar soċjali kien kruċjali biex jattira udjenza lokali u internazzjonali. Russell Samuel, wieħed mill-organizzaturi ta' I Love MTV, qal li l-fatt li wasalna għal 11 edizzjoni juri kemm Malta offrit l-aqwa prodott fl-organizzazzjoni tal-kunċert u kemm l-awtoritajiet involuti ħadmu biex kull aspett tal-kunċert ikun ta' suċċess. It's wonderful when we plan and look at our international event calendar. We are looking for obviously venues that have the right infrastructure, but also ones that are unique and special. And Il Fossos here in Floriana is one of those special locations. Working with obviously very closely with the Malta Tourism Authority, we have the right partners who we work with very well and who are very accommodating and allow us together to pull off what is such a great event. Fakkar ukoll li s-sigurtà se tkun waħda tal-ogħla livell u għaldaqstant kull persuna għandha tkun konxja ta' kif tista' tgawdi din is-serata mingħajr xkiel. People should come and be reassured that they can come and enjoy the event. It will be very hot, so I think being conscious of that and people drinking a lot of water and I think just being sensible and understanding that there will be security procedures. We will be needing to check people's bags and being patient and understanding with the security and the police in doing so. But we've worked very hard. It's the number one priority for Viacom around the world and for the Malta Tourism Authority here, so people should come and enjoy the event. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija fisser l-importanza ta' avvenimenti bħal dawn biex Malta tibqa' tejjeb il-prodott turistiku. Il-turizmu mhuwiex biss dwar numri, u t-turisti ma jqgħux mismowi tanqas. Vera li għaddejjin minn perjodu eċċitanti ħafna ta' rekord sena waħda wara l-oħra, però t-turizmu huwa il-prodott u l-ħolqien ta' events u din hija event li hija flagship tal-Malta Tourism Authority. Aħna l-impentan huwa li naraw din l-event tibqa' ġewwa pajjiżna, hija event popolari mhux biss għall-Maltin imma anke għat-turisti li jiġu speċifikatament iżuru pajjiżna ħalli jiġu għaliha. U għalhekk huwa importanti l-ħolqien tal-events għaliex jiġġenera dejjem aktar turisti lejn pajjiżna. L-impenn tagħna huwa li din l-event tibqa' u nkomplu nkabruha minn sena l-oħra. Dan huwa fost l-ewwel avvenimenti li l-Ministru l-ġdid tat-Turiżmu Konrad Mizzi se jesperjenza. Spjega kif l-impenn tiegħu hu illi Malta ma tkunx magħrufa biss bħala post storiku u ta' kultura għalja, imma post fejn iż-żgħażagħ jistgħu jqattaw waħda mill-isbaħ b'tajjel ta' żosithom. U huwa importanti li jkollna dat tip ta' events biex nattiraw aktar żgħażagħ lejn pajjiżna. Fil-fatt, tul l-aħħar snin inbidlet daqsxejn sitwazzjoni fejn 20% tal-turisti li jiġu Malta huma taħt l-età ta' 24 sena. Ġifieri dawn l-events huma importanti ħafna għaldaqstant. Tajjeb li ngħid li dan l-event jiġi erjat fuq TV stations madwar 20 pajjiż fl-Ewropa, ikollu coverage qawwi fuq Facebook u fuq diversi portals oħrajn, u naħseb li dan huwa kollu pożittiv.